19 Patsoi Kendragi ex MLA Safang Kunjakeshor Elias Kebana Leptan Chataduna Lakpa Thabak Thorangi Makha Chathar Poinangasi August Kungani Thoidasu Kendrasgi Mafam Kyada Lemna Chana Thaknaba Cheng Hawaii Alu Tilhona Chingbi and Thokre Kendragi Lomi Kyada Su Sakana Piba Mamaldagi Taba Mamalda Uria Harbek Kya Lomi Singi Mayum the Chatuna Thinkray, ex MLA Sapam Kunjakeshor Nangasi, Patsoi Kendragi polling station number 19 by 38, Sadopam Laikai Amadi 19 by 35, Sangai Pro Paite Bengi Yumtong Kyada, COVID Laichat Marakta Amaga Mateng Pangnaduna, Punna Hingminagadabani Haiba Pandangi Makada, Chana Taknabasing, Laikai Club Amadi Maira Pai Bisingi Kutangda, Yumtong Kuding the Lem Yantoki, ex MLA Nateng Bangi Polam Kya, Kushina Baduda, Kendragi Miyamna, ex MLA bu Thagat Pafongdoki, Makatana, ex MLA na Teng Labasu Teng Nangasi, Ahan Boyna COVID ki Awa Ana Mayok Naruraba, Kendragi Lomi Chahumda Ahan Boyna, Sarkarna Uria Harbek Amadalupa, Chaniga Humputara Mangarom Pi Badu Fangalabasu, ex MLA Safong Kunjakeshor Elias Kebana, Razagi Awaba Yengduna Har Putok Pusengi Mamal Lauduna, Ataba Mamalda Uria Harbek Amadalupa Chanida Lomi Singi Mayum the Tinki, Makatana Lomi Kya the Su Tankang Nina Uria Haramade, Chana Taknabasing a sea, Fanghan Kigani Haiki. Selvaker will be representation of Kiribamatic Tarvatar Bisina. Also, Chatida, I saw Ingam Batova, Batova, Adorgati, the benefit will go to the people. Rather, Pigan Villana, Ingam, the first minor issue, my Amato Birmani, the Pula Putella combined with the benefit to the Pigan Villana, other number issue, Angamas, Polam Singasi, Iramdam Erika, Sigi, Muising, Kudimakta, Fungan Biduna, Awana Singasi, Karam Haikuan, Vivagimata, Yambabu, United Development Club, Sadokon Mekai, Club Kimagay, President Moina, Yambabu, Hagapo Pongokari, Loina, La Kadoriba, Yambagi, Tungi, Tabak Kudimakta, Apapa Mangol, Purapa, Oishinu Haidana. Laikai club asi punamaki mohut sinjaraga ehagna ngasi media gi thongda pawdam jari